Wetso nako e le bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng jalo ya tsatsi la Labone. Wetso madume ke bidwa Benson Phuthego makore di tibolegela ka ditlhogo. Tautona Advocate Duma Boko o emeletse tshokologong eno go leba kwa Mozambique malatsi a mabedi ka tsa tiro. Go agwa ga seporo sa Mamabula Lephalale go baya lefatshe leno boremelelo jwa tsamaiso dithoto mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Mo go tsa metshameko banka ya Absa Botswana e retloetsa lebelo la bana la Absa Kisama Marathon ka 1.95 million pula. Kaitseria ke Patricia Chobonyane o tsio ditolokolola ka puo ya diatla ga re tsena mo go tsone. Tautona Advocate Duma Boko o emeletse go etela kwa toropong ya Nakala kwa Mozambique malatsi a mabedi ka tsa tiro go simolola tsatsing jeno. Pego e tswang ko ofising ya ga Tautona ya re Tautona Boko ta tshwara dipuisano le molekane wa gagwe wa Mozambique Re Daniel Chapo ka dikgang tse di farologaneng go bolela tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi tirisano mo kgaolong ya SADC le makgotla a mafatshe. Pego ya re mafatshe a Botswana le Mozambique a dirisana sentle bontle mo go tsa temothuo tsa itshireletso kgotetso tikologo botsogo ngwao dipalamo le bojanala. Tautona Boko solofetse gape go nna le sebaka sa go buisana le Tautona Chapo wa Mozambique ka go ka dirisana mo mehameng ya dikitso ditlhaeletsano le tsa boranyane. Pego eo gape ya re mothusa Tautona Rendaba Nkosinathi Gaolati o tla nna motshwarela Tautona fa Tautona a le kwa Mozambique. Tautona Boko le lekoko la gagwe ba solofetse go boela mono gae mo go la kamoso. Re tswelela le dikgang tsa rona. Mothusa tona ya dipalamo le dikago Reke Wagi atamelang a re go dirwa ga sepolo sa Mamabula Lephalale go tla heosa gore lehatshe leno le nne boremelelo jwa go tsamaisa dithoto mo kgaolong ya SADC ebile le sena molekane. Mothusa tona o tlhalositse se kwa putegong ya babeeletsi ba tiro eo maabane monotoropo kgolo ga borone. Se tiro ya seporo seo e tshwaraganetse jalo ke khamphane ya Botswana Railways ya diterena le ya Transnet e ntse le ya diterena ya Aforika Borwa. Monica Setshwaela wa bega. Maikaelelo a Phuthego e ke go netefatsa gore tiro ya seporo sa Mamabula Lephalale e bona babeeletsi gore e kgone go simologa. Kago ya seporo seo sa boleele jwa 120 kilometers e solofetswe go hehosa maitama a puso a go bapala ka ditswammung tsa lefatshe leno jaaka magala le letswai ka go le rekisetsa mebaraka ya Aforika Borwa e tlhoka magala go hetha motakase. Our shared vision is to develop a modern, efficient railway network that will support trade, foster industrialization, create jobs, and improve the livelihoods of our communities. The Mamabula Lephalale rail link is central to the vision, linking Botswana with South Africa and the broader region, thereby enhancing and strengthening our position as a key logistic hub in Southern Africa. Dipatlisiso ka kago ya seporo seo di supa ha se diretswe go thotha bokete jwa ditswammung ka go farologana. The rail sector remains a key driver of industrial growth. When we talk about reliable and sustainable, just to put it into perspective, Mahama wa seporo e santse e le one o ka thusang go godisa itsholelo ya lefatshe leno ka ebile a ikanyega e kgona go thotha dithoto ka palo e kwa godimo gangwe fela go gaisa diteraka. the border, it's just borderless, no borders, nothing. So you can see how sustainable and reliable it is. The realization of revenue from these minerals is to a large extent dependent on adequate logistics. Go botlhokwa gore re atege mo tirong ya seporo se ka gore go tla thusa gore re kgone go rekisa ditswammung tsa rona kwa mebarakeng ka go farologana. Re ka kgona go boelwa go le gontsi ka ditswammung tse re nang le tsone mo lefatsheng leno. Because you'll not realize any revenue. This particular meeting today to move forward the Mamabula Lephalale railway line. We're doing this to optimize the carrying capacity of the train so that on one trip you are really able to make sure that you absolutely optimize. Re batla go thusa go imolola diterena morwalo ka kago ya seporo se sešwa se. Re dirile gore terena e tla tsamaya mo seporong seo
e nne e ka emelelang mo Botswana go ya Afrika Borwa e sa eme gope go itsa madiadia a itemogelang kwa molelwaneng. It simply departs from Mamabula, picks up its cargo, and runs across all the way to Lephalale without any stopping. Tiro ya go aga seporo go tswa mo Mamabula mo Botswana go ya kwa Lephalale kwa South Africa e lejwa e le maiteko a matona go thusa go godisa papadi mo kgaolong e. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Mo pegong e tswang ko ofising ya ga Tautona Boko o hudiseditse jalo mothusatona Justin Hunyepa go ya go direla jalo e le mothusatona wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa moding. Mothusatona Justin Hunyepa o ntse le mothusatona kwa lephateng la thuto e kgolwane. Phudiso e dirilwe ke Tautona Boko e o newang thata eo ke molao wa karolo ya 42 ya molao motheo. Re Hunyepa o tla simolola tiro ya gagwe go simolola ka tiko. O lebile dikgang tsa Botswana Television mme ga re tswelela. Moemedi wa lehatshe la Amerika mo Botswana Re Howard Van Vranken o a re o itumelela tswelelopele le kgolo ya meepo mo lefatsheng leno a re se baya lehatshe le mo maemong a mantle a go ka kabakanya itshwelelo ya lone mmogo le gona go tlhabolola le go fokotsa letlhoko la ditiro. Re Van Vranken o buile se fa etetse moepo wa Giyane o epang jalo manganese kwa kanye ga maila bobela. Emmanuel Rapua ka pego. Botsalano jwa lefatshe la Amerika le la Botswana bo tswa kgakala bo remeletse thata mo go tsa meepo, botsogo, tlhabololo ya batho, thuto le tsa itshireletso. Ke ka mo moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae a neng a etela moepo wa Giyane Metals mo Kanye go utlwa ka tswelelopele ya one le gore o tla thusa jang go tlhabolola matshelo a beng gae. This is the future for Botswana. These kind of responsibly mined sites, in this case for manganese. Mo kisa go e solofetsang thata mo lefatsheng la Botswana ka khumo ya ditswamong di tshwana le manganese. Tshwaragano ya puso ya lefatshe leno le khamphani ya meepo ya kwa lefatsheng la Canada e a itumedisa ga mmogo le tse di molemo tse di solofetsweng go ungwela beng gae. In Botswana, they're going to make jobs, they're going to employ people, they're going to bring these important minerals to the market for the world to use. We met with the ambassador last week and he wanted to appreciate the project. The EV industry and the energy storage industry. Re kopane le moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae mme a supa kgatlhego go etela moepo wa manganese. Manganese e botlhokwa thata ka e dirisiwa mo malatlheng a dikoloi tse di dirisang motlakase tse lefatshe la Amerika le di akolang. In terms of manganese, high purity manganese that Giyane is going to produce is a growing component with regards to EV batteries. Bogogi jwa moepo le jone bo le mo thulaganyong ya gore ditsetlana tsa konokono tsotlhe di lolame go felela ko legatong la gore moepo jaanong o bone babeeletsi gore o bulwe. So we're taking the project through the value chain, and in doing that, the community. Re tsile go atolosa ditirelo tsa manganese gore beng gae ba boelwe go menagane. Material. In addition to that, we're bringing a new skill to the country. Re solofetse gore le tlhoko la ditiro mo kgaolong e tla nna selo sa maloba ebile re solofetse gore le bangwe ba ileng ba goebi ba ba botlana kana ba go ibotlhela ka pharologanyo ba tla akola kana ba tla itatswa menana mo kganyeng yone jaanong tota hela ga gona mo go ntsi ha se go leboga le go ba rotloetsa hela gore ko pele go nne le consultation e maleba bani ba kgone gore ka nako tsotlhe ba ene ba itse gore go diragalang ga go diragaleng. Go simolola go bereka ga moepo go lejwa go tla tsisa tse di molemo thata mo setšhabeng go tlhabolola matshelo a batho. Emmanuel Rapua, BTV News, Kanye. Mo parlamente wa Gaborone Bonington North yo gapele mothusatona ya ofisi ya Tautona mme maipelo mo Phuting wa kholetse company ya market player go tswelela ka go amogana dikitso tsa kgwebo le bana ba hatsileno. Company e dirisa motshameko wa Monopoly go ruta bana ba dikolo tse dipotlana maele le kunkuru ya go tsamaisa dikgwebo.
sengwe se go tlhalosiwang se ka ba ruta go boloka madi, peeletso le gore dikoloto di ka duela jang gore dikgwebo di tle di dire dipoelo. Go bona one Sehedi Kapego. Motshameko wa Monopoly o tshamekiwa ke batshameki ba le mmalwa ba reka ebile ba rekisa matlo. Ba market players ba bona e le yone tsela e maleba ya go ka ruta bana ba dikolo tse di potlana dikitso tsa go tsamaisa dikgwebo tsa mo nakong eno di leng botlhokwa mo itsholelong e e beilweng mo mohameng wa madirelo a ka tlhamelang banana ba ba gobeyang mebila mebereko. We are very intentional about this because we want to broaden the economic perspectives of children, and we believe that the more children come and are exposed. Re itlama go godisa dithuto tse ka gore di ka thusa baithuti ba ba tswang kwa malapeng a farologaneng go itemogela ditalente le bokgoni jwa bone, mme re bone go le motheo gore re rutuntshe bana ba ka tsa go tsamaisa kgwebo ka motshameko wa Monopoly. Besides that, it's to gamify enterprise culture. We realize that with kids, it might be a bit difficult to put them in a classroom without making it fun. So we said, let's start with something that kids can actually enjoy. And we went for a game that we all know, we all love. We've all played it at some point in our life, and that's a game of Monopoly. Memo Puting a re lenaneo leo le tsamaelana le maitlamo a puso a go rotloetsa bogwebi mo bananeng. Ladies and gentlemen, I want to assure you that this government is fully behind efforts to transform education and promote entrepreneurship. Puso e mo lenaneong la go tlhabolola le go tokahatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno go akaretsa go rutuntsha baithuti ka botsipa jwa tsa madi ba sa le bannye. Practical skills like financial literacy to the curriculum and so forth. Programs such as Junior Players complement these efforts by making learning fun, relevant, and we intend to see them expand. Ba market players ba re ba ikaelela go anamisa lenaneo le la motshameko wa Monopoly mo dikolong di le 10 tsa puso le tse di ikemetseng pele ga ngwaga wa 2026 o wela. Ba ruta bana ba feta 100 botsipa jwa go tsamaisa dikgwebo. Go bona one Sehedi, Botswana Television, Gaborone. Mere ka go te go sego letsogo le le yabang kereke ya Bible Life Ministries ya betse ofisi ya ga Tautona 70,000 pula e le bontlhabongwe jwa go tsiboga le go thusa batho ba ba milweng ke merwalela. Dikampani ka go farologana di tshwana le Fair Price Group of Companies, Mohammed Foundation le Korean Community Association di ne tsa nna le seabe sa go aba dimpho tse di neng tsa amogelwa ke tona ofisi ya ga Tautona Remoeti Mohasa. Mpho ke leboge Kapego. Wetso pego eo ga lesego la ga nthonyana le re boetse e tla boela e mo go yone re bonang bao ba ba lorato ba bela bao ba ba milweng ke merwalela mme ga re tswelela go tlhophilwe le koko jalo le le tla thusang go tsamaisa tiro ya company e thapilweng go kanoka makalana a puso le go a tlhodumela ya Alvarez and Marshall Middle East Limited. Re Molusiwa Selepeng o tlhomile go nna mookamedi wa lekoko a patilwe jalo ke mme Catherine Mosodi. Pego e tswang ko ofising ya ga Tautona ya re company ya Alvarez and Marshall e filwe boikarabelo jwa go kanoka go dupa go tlhodumela makalana a mmuso a state owned enterprises kana di parastatal a karetsang maphata a puso makalana a puso le makgotla a beilweng kana a beileng leitlho ditsamaiso jalo tsa puso. Wetso a ile go no tsubang se gona sa ditshwantsho di kgangetse Botswana Television primaring ya tsatsi la labone. Modula stilo wa kansele ya boteti re nkhuparetse monatsi e o kupile setšhaba le bana le sabe go nna pelotelele ba nona pelo ka mathe jaaka kansele eo e le mo letsholong la go batla madi go isa jalo ditlamelo kwa bathong. Re monatsi o bile se mo putegong ya Abuja kana buisa putego ya kansele ya boteti e tsweletseng kwa Letlhakane se ba etseng tebogo. We are behind in payment of a number of suppliers
Re saletse kwa morago mo go dueleng dikhamphane tse re ne re di thapile gore ga ditirelo ga mmogo le ba re ba tamelang. Ke rata go le tlhalosetsa gore khansele e itshwaragantse le lephata la dikgaolo le tsa ngwao go baakanya seemo seo. Ka jalo ke le gwetha gore le nne pelotelele jaaka re ikaelela go rarabolola kgang eo ka ebile re tsena mo ngwageng o mošwa wa madi. So that we are gearing forward a new financial year. District kana council, it has been struggling thata ka kganya ya madi mo ileng gore gompieko yana ne re tshwanela gore gongwe go nne le sengwe se leng gore o se re ba pele e le di-strategy tsa gore tota ko bohelong ja letsatsi district ya go dira madi ka tsela e ntseng jang. A me gone ya ka clinic ya ka ena le itlota di sena di-ambulance yana a me khansele ta kgona go reka di-ambulance a gampieno khansele ta kgona gore dingaka di kgone go ta mo boteti di thuse dikgaolo ka dikgaolo ka bontsi yana o tsa bo tshwana kgaolo ya mokubilo ga ena ngaka sa le ngaka tsamaile 2 years back ke ngwa dio tse di tshwanetse re bone gore a mme gone tota are we going to be ready tota go bona gore ga re tsa ditleliniki tse le bothata jo bontsi bo le teng a mme gone bo tla tswelela bo a kwa pele. Wetsong kinele di atametseng ka ditshwantsho tse di eteng di phesa ke sa di thobisa. Me re boela ko kganyeng e ke dikileng ke badile e buang jalo ka kereke ya Bible Life Ministries ya ka ene a bela ofisi ya Gatautona 70,000 pula e le jalo go leka go nna mola bao ba dikileng ba tseneletswe ke merwalela me ba senosi jalo bana le dikhamphane di tshwana le bofe Price Group of Companies, Mohammed Foundation le Korean Community Association me tse tsotlhe le dimpho tse di amogetsweng jalo ke ene tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa. Mpho ke leboge wa bega. Madi go tswa go kerekeng ya Bible Life Ministries le dijo tse di abetsweng ofisi ya lepata la Gatautona di tla thusa mo isagong bogolo jang go thusa batho ba ba amilweng ke merwalela. Tona wa lepata la ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le itsewa ka mowa boja mmogo ke ka mo dikhamphane ka go farologana di bone go le maleba go thusa ba ba amilweng ke merwalela. Ta re leboge botlhe ba ne ba tile ba re tshologile go ta go thusa mo seemong se le mo go sone le setšhaba. Molaetsa ke gore le setšhaba re tshwanetse gore nako e re le mo mathateng re gakologelane mme re tshwanetse re gakologele gape ba gaetsi gore mo seemong se e leng gore na le la bogelo ga ke utlwa ke ga re setse re latlhegetswe ke batho ba ka nna 9 ba re latlhegela ka ntata ya malaria e leng gore e dirwa ke dipula tse di sa tswang gona. Period e leng gore re bua ka ga yone ke up to May mme up to May mo go nna o heta period ya teng e le 2 bona re na le seemo ya re ntse re kopa mo setšhabeng gore ba ba kgonang ba re thuse ka di-test kits tsa malaria ba re thuse gape le ka dinete. Baemedi ba dikhamphane ka go farologana ba ne ba tlhalosa fa ba ne ba bona go le maleba go tsibogela kopo ya puso go thusa ba ba amilweng ke merwalela. Bible Life Ministries re bone go le botlhokwa gore e re bangwe ka rona ba le mo mathateng a sa jang go tlhagela o itshupe re le ba Bible Life ka go nna le seabe hela ka Motswana re matsogo dinku a thebana ke sone se re se dirang re ha ka gore Batswana ntse ba re support-a ebile re sologela gore ba tla re support-a thata ka gore diemo tse dingwe tse dintsi because of global warming tse di gaisang tse di ka nna tsa so gore a re nne re thusanya gore le rona ka moso re kgone go thusa ya ka re thusitse. As a church we are sharing and in the Bible we are told that we should love our neighbors, so we were showing love to our family members and the Botswana as large. Re na le tsone tse di bitswang di-solidarity projects ke tsone tse di amana le charity le go ba ba tlhokang yalo ya mme ano re bone gore ka gore go na le bothata bo re tswang mo go bone ba di-floods re te go thusa. Botswana has been a very good home to Koreans over the years, so it's our pleasure to make a small donation in this time of need to help with the relief of the disasters, and we hope that Botswana continues to be a good home for many Koreans going forward.
tiro e ntle e tsweletseng ke go dirwa ke dikhamphane ka go farologana go tlhalosiwa e le botlhokwa fela thata ka e thusa puso go tokafatsa ditirelo bogolo jang go thusa batho ba ba amilweng ke merwalela le ditlamorago tsa yone. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a itebagantse le tontsho borukhutlhi jwa leruo ba tlhalositse fa go le botlhokwa gore morafe o kopane o nne seopo sengwe go aga digongwana kana ditlhopha tota e seng digongwana go aga ditlhopha ka digongwana e se le le tlhamaletseng tse ka tsone ba ka lwantshang dikgang tsa bogodu jwa leruo jo bo tsweletseng ka go kekela mo lefatsheng leno. Mapodisi bao ba buile se kwa thutopuisanong e neng e tshegeditswe ka Laboraro kwa motseng wa Bothapatlo mo kgaolong ya Kweneng go tsaya le go abelana megopolo le kunkuru le barui ka fa ba ka dirisanang ka teng go lwantsha dikgang tsa bogodu jwa leruo. Lizzy Class wa bega. Bokopano jo jwa ba sepodisi sa twantsho borukhutlhi jwa leruo le barui bo tla jaana morago go lemoga fa dikgang tsa bogodu jwa leruo di golela pele ebile masaka a barui a setsa a sena le hae le dikgomo ka ntata bogodu jo go goga ga mmogo le tirisano mmogo magareng ga morafe le mapodisi ke yone hela tsela ya go emisa borukhutlhi jo. A re emeng ka dinao ba roti ga re ka kera kgona bogodu jwa leruo re le nosi re le mapodisi. Thotloetso ke gore re bereke le lona le le setšhaba re bereke rothe ke gone re ka kgonang hela gore re lwantshe bogodu jwa leruo. A re ipopeng re itse gore ga go tekolo e nngwe e meha e olla nama re ka tsamang gaufi mapodisi ba santse ba tswalo batse re tshwanetse gore re itse gore re tshwanetse go ipopa re kgone go bereka ka re le masheta re le mmogo. Those task teams ke tsone di ka re thusang because malatsia ba thaba mo sekgweng go tswa ba isa ko toropong ba tsamaya ka ditsela ba tsamaya ka gongwe le gongwe ga ba ka tsamayang ka teng mme go thoka lona le mapodisi be le mo grounding dikolinyana tse di tsamayang bosigo le di emisa di searchiwe yaanong go thoka gore e be re kopantse our efforts re bona gore re ka kgona yang. Barui ba ne ba supa matshwenyego a bone te ba lethelwa ditsompelo segolo jang a bonalang kwa mapodising a dikoloi tsa sepodisi fa ba setse ba thokana le dithuso tsa potako tse di tebang le bogodu jwa leruo. Ga motho a re ikuela mo go lona le la ga gona dikoloi so a kitse go kgonagala go le kae gore le tlhomamisetse gore mente gore tota gore le bereke sente le tabe le tshwanetse go na le ditsompelo di le kae. Batho ba modimo ba sa itse ba ka itira batho ba modimo ga bana le haele gore ha o tswa halo tabule ke tswa ga moswana ke a gile te batho ga gona gore ka re ke mokua le ke tabule ke re khomwe kilo hani a ira jang ka gore ga gona haele kolo ina ka tsamang re tsweletse ka go amogela dikoloi tse di tswang go mara mapodisi ko ofising ya gago tota e le lenaneo la go oketsa dikoloi tse re na le tsone gore go ne le dikoloi tse leng gore re ka tabogara le thusa ka tsone. Morafe o rotloeditse go tsibogela go lwantsha dikgang tsa bogodu jwa leruo nako le nako fa ba utlwelela mokgwasa kgotsa ba itemogela sepe fela se se beletsang. Lizzy Class, BTV News, Bothapatlo. Wetso go tsena kgang ya Naletsana Maophala. Malepontsha wa lefatshe leno Miss World Botswana me Anasia ga o thusi a re o tla tswelela ka go buelela go tokafadiwa ga ditlamelo tsa botsogo mono ga ile kwa ntega lefatshe leno jaaka tabo a ipaakanyetsa go ya go emela lefatshe leno kwa Miss World o tabo mo tshwaretse jalo kwa India ka kgwedi ya motshwaganong. Anasia o buile se kwa moletong wa tsamaya sentle o ne o rulagantse jalo ke lekgotla la Miss Botswana morago ga go sena go tlhongwa Malepontsha yo mošwa Miss Botswana 2025 ka mafelo a beke. That scenario, that's when I learned the importance of health. I learned the importance of people having to have proper health care. People having to Ke ithutile botlhokwa jwa gore batho ba tshwanetse go nna le ditirelo tsa botsogo tsa maemo a go godimo le gore go botlhokwa gore batho ba itse botlhokwa jwa tsone. Ke ikelela go isa ditirelo tseo le dithuso tseo ko mafelong a kgakala le tsone. Ke tsile go netefatsa gore batho ba thusana ebile ba somarela botshelo jwa ba bangwe. Lifesavers of each other. So that's my aim, to make sure that each and every one is a possible lifesaver. We are proud. Re motlotlo ka wena re le masika a gago.
o beile leina la ga o thusi go godimo thata mme re lebogela seo. But as I reflect on my reign as a princess, I have to acknowledge my queen, Miss World Botswana Anisha Gauthusi. I remember one time. Ke batla go lemoga Miss World Botswana Anisha Gauthusi. Ke batla go mo tshepisa gore ke tla mo ya manokeng ka sengwe le sengwe. Ke motlotlo ka wena ebile ke itse gore o tla re emela sente ko mafatsheng. I was in her shoes. So I'm going to support her the best way that I can. And standing here, I can say I'm proud. We are confident in our queen that she is ready to go to Miss World. Training with Anisha and Hali has been quite a blessing. These girls are my sisters. Go tswa mo go nna le bomme ba ba mo leetong la Miss Botswana ke tshegofatso. Botsalano ja rona ke jo bo go godimo fela thata. Organization is something that will last us for a lifetime, and I'm truly, truly grateful for it. We tsone di le kalo me ga go di fela ga di sa patwa ke khutwana sa tsa metshameko. Morare Thato Kgosimore o fonefa. Ke go utlwa sentle Benson Putego maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana tonight a re lebe pego e di gogang kwa pele mogolwane wa tsa ipapatso le kanemiso ya mafoko a company ya Orange Botswana Tebogona Dizam a re ba bone go le botlhokwa gore ba rotloetse lebelo la FNB Golden Grand Prix ka ba eletsa go bona le khatlisa ebile le godile Orange Botswana e rotloeditse lebelo le ka 1 million Pulam Victoria Dakin. Nadisa o tlhalositse fa ba rotloeditse lebelo leo ka 600,000 pula fa le simolola ka ngwaga wa 2023 mme ba oketsa ka 400,000 pula mo ngwaga go tswelela ba tsholetsa serodumo sa lebelo leo gore dipaakanyo tsa lone di tsamaye ka thelelo. Our sponsorship is in two folds. We've sponsored in monetary value where we are aiding the organizers of the Grand Prix. Thotloetso ya rona e gabedi ke ya madi a tla thusang barulaganyi ba lebelo ka tse ba di tlhokang ga mmogo le airtime gore ba kgone go tlhaeletsana ka megala le maranyane. Telco benefits. This is airtime data for them to be able to interact, engage in preparation for the final day. Nadisa o tsweletse a re maitlamo a bone e le company ya Orange Botswana ke go nna le seabe se segolo mo tlhabololong ya metshameko ya monogae ka go farologana le gore batshameki ba bone ke monokeng e maleba fa ba phadisana mo dikgaisanong tse di tona. Orange, as you may know, has been sponsoring the FA Cup. FA Cup now we are... Re rotloetsa kgaisano ya FA Cup e mo nakong eno e le mo tikologong ya tsa bofelo tse di 16. Re simolotse ka ditlhopha tse di tswang ko tlase mme jaanong re mo tikologong e gogelang ko makgaolakganyeng. Mo godimo ga mongwe go fitileng re ne ra rotloetsa setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno ko metshamekong ya di-Olimpiki. And also, if you may recall, last year we sponsored the team that had qualified for the Olympics. Go tsena mo nakong eno batabogi ba ba tswang kwa ntle ga lefatshe leno ba setseng ba tlhomamise go tla go iteisana borathana mo lebelong leo la FNB Botswana Grand Prix le le tla tshegediwang kgwedi e tlang e le 12 ko lebaleng legolo la setšhaba mo Gaborone. Ka go go borre ba akaretsa lebelo la 100 meters e leng Ferdinand Umanyala wa Kenya, Andre de Grasse wa Canada le wa Afrika Borwa Akani Simbini. Ka go go bomme e leng batabogi ba Cote d'Ivoire Marie-José Talo le Nia Ali wa America. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Re le mo go tsa mabelo banka ya Absa Botswana e rotloeditse lebelo la bana la Absa Kids Summer Marathon ka 1.95 million pula. Moakamedi wa tsa theko le thekiso kwa bankeng ya Absa Valetam Timkhulu a re mo godimo ga thotloetso eo ya dingwaga tse tharo ba tla ba abela 1 million pula o batla mo dirisa mo ipapatsong ya bone go rata moeng ka pego. Mokamedi wa tsa theko le thekiso kwa bankeng ya Absa Valetam Timkhulu a re tirisanyo mmogo ya ga ya itebaganya fela le go tlamela bana mme gatelela gape maikutlo a khamphane ya gagwe a go rotloetsa bana go tswa kwa dingwageng tse di kwa tlase. For another round, and I remember last year
ke itumetse gore re be re tsile gape mo karolong e nngwe ya Absa Kids Summer Marathon. Ke itumetse gore re be re le batsaya karolo mo leetong le. Rona seabe sa rona ke go thusa go godisa babusi ba kamoso ga mmogo le talente e mo go bone. And privilege it has been to be a part of this journey. Because for us, it's a journey that speaks to how we empower future generations. And that's a core part of what we stand for as Absa. And when we look at this sponsorship, from where we look at it, it is not just a sponsorship. I think it's one of the sponsorship for me that gives. And if there is one sponsorship we do that's very live in my household, it is this one. I think it speaks to, for me, what happens when we tap into that natural passion that children have. You know, you touch a child, you are always amazed at how much they give back. You give back once, they give back 100 times. Fa amogela thotloetso eo, mongwe wa basimolodisi ba Absa Kids Summer Marathon, Martin Fanny, o lebogetse mpho eo, a gatelela botlhokwa jwa mabelo ao a bana segolo jang mo malatsing a gampieno. A re dithotloetso tsa go tshwana le tse di thusa maikelelo a bona a go godisa le go rotloetsa itshidilo mmele le botsogo jo bo siameng mo baneng. This initiative promotes health, fitness, and overall well-being while fostering an environment. Lebelo le le rotloetsa itshidilo mmele le botsogo jo bo siameng mo baneng. Ba dira se ka go tshameka. Lebelo le tsweletse ka go tsisa maduo a mantle a rotloetsang seemo se se itekanetseng mo tlhaloganyong ga mmogo le sa mmele mo baneng. By encouraging both mental and physical wellness amongst children. From a modest 320 participants in its inaugural year, that is 2022, we have seen remarkable growth. Starting marathon wa bana is not something se le hore una lo no sa kanse a ke se Martin plan le lona isa kae ka hore a bona marathon wa bana ela mo even mo le hatsile na ke se go bona ke se mo go bona ka Martin. So Martin, thank you so very much for sponsoring this marathon. Lola Absa Summer Kids le le mo ngwageng ya lone ya bone le ntse le tshwara le tlhabilwe ka maikelelo a go rotloetsa itshidilo mmele le botsogo jo bo siameng mo baneng ba ba dingwaga tse di borataro go ya kwa go tse di 16. Lebelo le solofetse go tshwarwa kwa 3 Dikgosi Monument kgwedi ya Moranang e le malatsi a le 22 mono Gaborone. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Go rata moeng a re gorosa jalo ka bokutlong yo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tsa nako ya bosupa ka dinko ya dupa ka moto ya epa ka molomo ya ja ya tsamaya pele ke tsamaya a re lebetseneng di digwa kwa pele ka nako ya bosupa. Tautona Advocate Dumaboko emeletse tsokologong eno go leba kwa Mozambique malatsi a mabedi ka tsa tiro. O agwa ga seporo sa Mamabula le Phalale go baya lefatshe leno go nna boremello jwa go tsamaisa dithoto mo kgaolong ya SADC ya borwa jwa Afrika. Banka ya Absa Botswana e rotloetsa lebelo la bana la Absa Kids Summer Marathon ka 1.95 million pula. Wetsone di le kalo ga kwa di fela nako ke yone e ya bong entse e ya e re patapatile pula thotse komakoma mo logala ka jeko marutwe ba tepoloapi gore tlhalosetsa ka maemo a bosa modimo o re rata rotlhe go sa kgathalesege a nne kagiso. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapina ke Faith
ke tshabile motswanetso re ntse re tsweletse ka go itemogela pula mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno jalo he a re lebelele pula e gatisitswe mosong ono ka nako ya borobobobedi 60 ko Mahotshwane Primary School 35 ko Mabutsane Primary School 30 ko Ngcojane Animal Insemination 20 ko Ramatlabama Primary School 11 ko Inalegolo Primary School 12 ko Kokom Primary School 17 ko Sorila Tholo Primary School 15 ko Modili Seriti Mabutswelands ko Tlokweng 10 ko Lephephe Meteorological Station le Kisa Primary School bofera bobedi ko Veda Meteorological Station 6 ko Musiwa Primary School ko Hukuntsi 5 ko Thankane Primary School 4 ko Itholoke Primary School le Otse Crop Production Office 3 ko Good Hope Meteorological Station le mo Gaborone Village Meteorological Headquarters 2 ko Kopom Border Post 1 ko Mogoditshane Police Station motswanetso mo nakong ya gompieno setshwantsho sa loapi se supa go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno a ebile a setseng a re niseditse pula mo tsatsing la gompieno ka nako ya boraro mo Gaborone mme ebile gape re ntse re sologetse gore marua a kanisa pula kgotsa a ka duma mo bosigong jono mo go la ka moso re soletse re go thibile go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa kgaolo ya legare ka kgonagalo ya pula diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng mme ha re lebella mafelo a ko bokone go yeng ko bokone botlhaba jwa lehatshe leno one re soletse gore a bo a thibile ka bontlhabongwe mo letsatsing la kamoso mo maphakeleng gone re soletse re go ikutlwatsego le bothito ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa le bokone botlhaba ka selekanyo sa 17 ko Francistown go eng ko 11 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya kgalagadi mafelo a mangwe a lefatsheng gone re soletse go ikutlwatsego le mogote wa selekanyo sa 20 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya borwa jwa legare go eng ko 21 ko kgaolong ya Nghabe mme ha re lebella mo tshokolong gone soletse go ikutlwatse go le mololo kgotsa go le tsiditshana ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka selekanyo sa 25 ko Good Hope le Jwaneng go eng ko 26 ko Lephephe le mo Gaborone ko gantsi kgalagadi le gare le bokone botlhaba gone soletse go ikutlwatse go le bothito jwa selekanyo sa 27 ko Selebephikwe le Platjan go eng ko 32 ko Suapen le ko Maitengwe ko Tshobeleng habe gone go ta ikutlwatsa go le mogote wa selekanyo sa 33 ko Pandamatenga go eng ko 34 ko Maung le ko Gumare mme ha re lebella tsa mafelo a bekeno dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka letsatsi la tshipi mo tshokologong gone go ikutlwatsa go le bothito ko gantsi le kgalagadi le gone go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mme mo tshokologong le gone go ikutlwatsa go le bothito ko Tšhobe tota le Nghabe go tla thiba ka bontlhabongwe mme mo tshokologong go ikutlwatsa go le mogote ko Legare le bokone botlhaba le gone go tla thiba ka bontlhabongwe mme mo tshokologong go ikutlwatse go le bothito mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo ko ntleng ga bokone jwa kgaolo a legare ka letsatsi la tshipi ko re sologetseng gore go ikutlwatse go le mogote ke sone seo se masaloape motswanetso a nne boroko re le koporasene ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a mašwa a smart prepaid meters re huduka ga ko gore ne ra tlwaetse